Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nae bicarana mula mailok nari potama sembajangi yarga nyawana Adam beritubunna ripanca jini tubunna ritukole riapai rupanna sewanitana maduana uwai matallun na angin mapa na api narisuro na Jibrailu putamai sembajang ritubun na Adam aga na takbarasin na Adam riwatwero nalapka masuk nyawana na marapa ulun na Adam nariput tama sipay mamakbik kadua marpa musi pari mangulun ripat tama si makbek katalun na masuk musi pari menyawana nasumpa na Jibrailu ripong Allah Ta'ala aga nakla na pong Allah Ta'ala Jibrailu paturungan iurupu limae mutaruang iritigerona yan naritu mula-mulan na alepuwe maduan na lamenge matalun na ha mapa namin malima na dalam naya purana ritaruar ritigero na Adam urupu limay napuwada ni Adam makada alhamdulillah betuan na sinin na papuja na punay pong Allah Ta'ala naya purana ripatawa nyawa na Adam ipakasiwiangin ipitu sipa sewani sipa haya betuan na sipa tuo maduan na sipa ilmu betuan na sipa miseng matalun na sipa kudrat betuan na sipa paule mapa na sipa iradat betuan na sipa maelo malima na sipa samiu betuan na sipa marengkalinga manan na sipa basiru betuan na sipa magkita mapitu na sipa mutakallimun betuan na sipa magkadada sini suruh-suruh malabdi kong kemana marengkalinga jadi narik kok mailo ni tetum masembajang aja puini sipa kurari rampewe sabak yana turiyaseng amanah aja puitoi rokok 10 telu disembajangi nani gini kita sumpah aseng dia nas sumpah betuang kapirei nani gini kita sumpah betuang dia nas sumpah aseng munafei nani gini kita sumpah aseng endrenge betuang ngajak pumapat dua itu ngetongan ni gini kita miseng ni ngajak puyalena ngajak punajak ito ni puanna na iya si puaseng ni tahu tongetongan yana ritu dek ilangi dek itanay dek imaniyang dek imanorang dek iyase dek iyawa kami menipu gak pasong patapajal lori puanna di ari hamite sang ngadina puanna tong di bawah mitai naya tau majapwe na poleye nalisuye iya naritu tau tetak ini narikko na poleni at jalan na iya matengi gau mau nasaba iya kinroy mati kedua asan na jadi ak guru memen ni matewe riwat tutuomu ak guru toy tuoy riwat tumatemi ak karituti sempajal 5 wattumu enreng sempajat tengamu naya sempajat tenggamu ajak mu pawi ajak tumaruk kangi nasaba iya puangi mappe adi temappe sada temappe tappa temappe pangkau kang riyat to na timmu tetun disek di papaletu riga unkan namu puriatie makrepong Allah Ta'ala upakan ka kumuamma na karna iya upakan ke alangi na karena iko
Sampai gangkan mulewat rate. Pegaw ko pasurong. Aniniri ko papesangka. Arelaw ko welek ko. Toba ko adlam pengako gangkan na to na si tinajay. Sini suruh-suruh malabik ko ria masiri po ngalatala. Iya situasi ngepuang. Iya narito tenakan na jori asal lapalap betuang. Nalolong ang akalang ikiri nawa-nawa na karena melok patale si paapwangan na pae silay puwangi maparentari pailan ruwale maparentari tubuhe maparentari atie maparentari nyaway maparentari rahasyay yato narupayak kasiwiyang lori puwangi yan aritu sarya tareka hakika ma'ripa Naya saryae kasiwian na itubuhe. Yan narito mas sembajang, mas sahada, mas seket, mapuasa min rehaji. Naya tarikae yan narito penat dinggengi. Ano na itay na tanya matawulong. Naya hakikae yan narito maringarat temak petulori puan na sikat derma tadik ng kanapatu. Naya maaripae alang nyaran na sinin nagaweh. Enrisen ni pasilay ngang atay na puwangi. Kaya atay atamutoya, puwangi puwamutoya. Sini susur malabik ko manang kemanang marang kalinga. Narap isi betunaw pasilalaya kibarak ka. Mamuare makiguna risese tak manang. Masagala to misangyengi magkada iya tu pelo lorong yang masuk narekok masuk toy uwe maningi jadi riwat tu melok na masuk uwe maningi tenre jari pelokmu musorong itama ya kamu pajat tenre rekok lalu niya mengi telu jari ripasi kempeng ripasi jepe ripaki mat tenre ya naritu dari Pak Jelok datu jari si bawakan itu riate kakang ria lengati riwatu ritendret naro makre barisi telun na alipu ripake mat tendret insya Allah saula sa colok pelota cening rara narekok motok kiri situ judek na pagagal isat na babuay malaki uway si kaca naribacangi magkada Allahumma bikka binuri wa akin inuri Yusuf ribaca bikka ciceng napani risap pungang wewe nari inung sisana iya ruwewe tiat julumata rirupay papalecena tong bicaye ribace magkada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Riso inapase naritang napaniri campa palima alket na tumacay. Kaya to sinarko tumaylok mata ng ngase ribacay riolok magkada Allahumma ar-Rahmanur Rahim. Narik ko ang katog insang na mainga ribacangi salawa wek kajiceng napaniritenra indok jari gari si riyawana ingat na mamuari na tak gilim maingat pa yun sini suruh-suruh malabbiku nke mana barang kalina siku berriolo yawat dingyo palat turki mamuari makiguna Risese kata kepada mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.